menekan Usuf Yesus pulas meletas neno natuin hite koten anbi lasi mapaluli nekaf na ko kanal YouTube YKB GKI TV enati atnen aknino anbi neno ini nakanak kasat usif neno mabeti anbi na Yesaya naka bo ni mamese ela wasam hiu talantia bo namtiun maan le mesam fanion ha antopus neukit mabeti ni bi inela bononua ini nakanak usif neno na ko inaan ama usif neno antau inekan neu intok nino nam neo await na ko ho nimam sutais mabaut mafena neu ko henati kais ho mupen mafena ambi ho munin ame na ule tata bimenekan usif Yesus hitfain onam nasi anbi hitimunik neno fe hit amsa taoneka tato matmahek hit ana anbi hitimunik neno leka hit mahek ay hit taoneka itatoan hit ana hitik ale ma kanan molok dua kaleko enati an fani on kasat ni hitana esnane fe itu apa hit molok neke mafena about neu hitana le hitanui natani anbi hitimunik neno esnane lasi le imsa anlail leo tok nino anbi Israel wisne namsa fe antau inekan nato talantia fe nat sanut ingkasat neu tok nino le an mufsanat ai tok nino le kanao natina fa plenat wisneno esnane an bitabi na Yesaya an itu man saksi neukit enati fani on ana wisneno tatulu hitimonik neu wisneno leka hitit mufkasat natuin sanat le hitanauba ambi hitimonik kita hintak wisneno imanekan na leo esnane leka hitmof sanat in amsa mes antau inekan lekini nukun in puasat in niman enati nait nani baut mafena le tatsutai ambi hitimonik imnai alaki tatulu hitimonik wisneno matfe alekanan hit baut mafena natuin hit amsa ambi hitimonik neno hitmof sanat ni wisneno an nino antu ni kiton nane makai satnikan henati at like ma at subscribe nahunu nane alaki tonen hem syukur ursi natuin bitabi hemnen milaliwa maut henati anfani baku mapinen hemoni bitabi talantia nabal amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.